Pohnpei nan ulah kubur kasantik kasiluwat ranwat niat sanwar riyasak aran kaunir riyagat riyasak lemau ranwat we ran kalwau ran kawalu and we kubur kasantik kasiluwat kailan ka kadla motai na men pag kailan ka tianan lolo o pag wan paranat karang ka kulian kay tiyo lolo yan pag kailan ka Saya kurang bani, aku mai kecil na lolo ayam pada orang Jakarta misalnya. Main sangat kuat labalak, coba di kalangan, ucapan nanti limbah. Lakukan main sangat kuat labalak, yaitu abang mat ingin kuku sangat dicapai. Dia benar tangku pura lakukan, hotel, dolan anak jual dia kuku, kau malam. Pada orang Jakarta ya. Ang kating kuperete bukat nan asal di alam namun merangkak kalwawi di salama o manapat langin kapi o laun kaimat ni katawan kuperete bilang katang mayor Israel kalangan saya kagak ketemu try lo mention as chief clerk Senator Abraham Senator Kiguabis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Amen. Senator Sensei Edgar, Bye. Senator Wilfred H. Edmund, Amen. Senator Bill E. Edward, Amen. Senator C.B.J. Edwin, Amen. Senator Peserigo L. Irons, Amen. Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Senlatore, Amen. Senator Daniel Leben, Amen. Senator Edgar W. Liganet, Senator Sandy Teswell Louis, Amen. Senator Benjamin H. Ludwig, Amen. Senator Makari Miguel, Paraman Mangler, Senator Erilyn S. Movic, Senator Sheldon C. Ness, Yes, Amen. Senator Norbert A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitra I. Simna, Amen. Senator Francisco Sinram, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. kalangan sansal magkay sa bulmagyo quorum o pega katana sa matawiyak put record and sansal may Senator Joab o Senator Artui excuse ang yung prunano muna tayo mangkat lang magproyong muliang tayo diyo ya pamamatay sa karatan kapong malad sa karan misik o kapong lapang ukuran na nilap sa karan kay buni o wawlap ang ukuran na raksoko wawlap ang ukuran ni Soko wawan ki sa bulmarlikan ko nanalang ko ng kanyay ko waw tororo na balap kay di koros ng talian tuyak umocho government national state or local government wawan ka kabinaan Pohnpei Honorable Stevenson Joseph wawan ka karyawan kabina Honorable Francisco Ioannis wawan ka siyong kopong nabalap Honorable Nelson Joseph o yang amoy siyong kopong kan koros Pasakset Ejung Alwa o Vice Speaker Michael Floor Leader Abram o Honorable Senator kan koros kasyang balgi o wawan ka lang sa Amorokan o Loisa sa Risa Show masakan o lang kasyang balen Wayne Pohnpei koros and Pohnpei koros nan Chamberwood and Pohnpei kan koros nan kalal dikan kalal o Waykan mas dikan Pohnpei rakat women pag Thailand ay open na we ko purun ranut Thailand ka kan kadla mo Thailand ban po na siya floor leader Abram kalangan man Mr. Speaker munitan yang sakasakar cuma sekretaran kay bunit kapung wow enggak paceng sabon memu mepita dia nilang usaksit yang tungalungan kan kami Vice Speaker wan quick kan pagkabayan Honorable Senator kan koros
wow cururong relkan me pachang child me sang ranwat nan wasan ujamalam o relkan me pachang child nan men kapesakan mang speaker mon ipan pajungnya ta kamuguta purabuyan ka kapesa Israel relkan me pachang child me sang ranwat nan kalari o iban chap kita ye principal and MHS Matalim High School ye Mr. Penyas langlangi nan kron Matalim Mr. Tomsiano Salmon yamabil langlangi setin Matalim umat pachang child mesing ranwat ye Vice Speaker in Colonial Town Council ye Honorable Casti Shantar iman pagitak child and Katiang Rail ye ulabulabon Iban kung proye buyan kak chor aisyo ong kampagapayos na tor pilat ward ang kak pawusya kapesya bakunyang isang. Kalangan floor leader, yield floor on Senator Edward. Kalangan from Honorable Speaker. Honorable Speaker, proye mo na yung pacha yung kak pacha yung sabal mo sa karang kaiba niyo wa masan salat. Echimal wa bang from Honorable Speaker. Only Vice Speaker, floor leader, honorable members kan. Yang lagi raikan misalnya yang mall watch me yang uya kubur. Honorable Speaker, munai ban pacola imen cuma lagi hancu KAPWARESOU floor leader. Well KPSA kan misalnya yang mall watch ong Vice Speaker ngkolonya town. Aku berapa yang kakece yang paceng privilege kan memia. Pura ya bu. Isang mo cuy kak pilkapese tinakapmen mabiliang pacang uya kuburin may isang achi tamara pu o imen pagita molwa chelan pilkachkiang labola kung kasamon. Kalangan Senator Edward of floor leader, may point of privilege. Masular ay mampliw po na sa floor leader. Kalangan speaker ni wow men bajuan segera mot kesempal wajib tapi Apol ben sama jal channel nga kapantala wa sumur. Tariyamen. Chanchala mau kamagit mamia kailang kapantala sebelum macam channel. Pagi tariyamen pen kamagit miayer. Atay kapantala sebelum macam watawat walal tan channel. Kamu floor leader. Speaker men pagita jungal sigran wa wanga patpajo bang pramail. Wa sukset ibang beliau yata kamagit pagit channel ka suspend order business coro kiti ya bali nambe issue o walu an kalantar chanchala mau kamagito pagi amia karyaman bang kamagito tay corok tiangan nambe issue o walu anson kat kilong sebadrong walong kamutan ko senetkan o resolution kan Pakaro sabul man kia tekngalin kia sumau tay katla modai leban pon sa floor leader ni wow iblew sagara program of tagak challenge suspend order of business coro kiti apali nambe seksilu yai unfinished business dan salam mau kamagit mamia pagi amia karyaman tan kamagit work tay kat katian pon nambe seksilu yai unfinished business oi ban pon sa chief clerk Legislature resolution number Mesa Kualula and Sapayo proposal for resolution extending the sincere sympathy and heartfelt condolences of the 11th Bombay Legislature on behalf of and for the people of Pohnpei and most especially the people and traditional kingdom of Matalim for the passing of the late Nansaurod and Matalim Mr. Pwuhng for adoption. Kalangan chancel me resolution withdraw kalau depan pon sa floor leader Speaker men patungan yata kamagito pagi mut kesempal wo jengka kuila malam ki elor nampe lemesa walu le penyal riset payo Riyaman paros mo utung kamagito masani yai wo masani so kamagit poita tagat kat nan masani be ye masani be kami Senator Pahrek Last Speaker ban kita ma yang command financial floor amendment Pagpagod Thailand Komal di Lebanon show, Taiwan Komal Lebanon show.
Without I got good and Mr. Speaker, Kami we will open up and some moral Yukuran and we say, with a motion and file floor amendment of Pwuhng level every second. Salamo Komogito, Koros Motum Komogito Masani, Masani show, Komogit Poitar of child filer, floor amendment of Pwuhng level every file. Near the Masan Ben Commodon resolution. Yes, Speaker. Kami Senator Perez. Even bill sound more motor, but the Walling floor amendment and the Pwuhng level every limau, and got mass and you supplement and Chansalamo Komogito, Koros Motum Komogito Masani, Pwuhng Masani show, will be a Poitak, the Bankajan and Masan. Near Masan, Kami Senator Perez. Mr. Speaker, and some material we have over and week so you near and Kawai came along when got Kamawila resolution essential motor measure Brownwood. In the pattern and floor amendment and the Pwuhng level of the Mau. We got one Kamel Kamamatan floor amendment what Yavan Patrang resolution and Pwuhng file of the Mau. Aban wa inangin umotwat ay batawan. Amen batawan ita motion in time bilang simasin ito floor amendment sa government. May Koreaman Komogit. Koreaman. Una Taiwan Pwuhng siya, may Pwuhng si Mas Senator Simon. Salamat ng Congress Speaker. Ay tuwal Sarapaan siya niyo wow. Ay nagpagi kong kakbitaw pagkat sunayan sa pamamay. Essentially nilang may siyang ranwat. If you wondering kami, my speaker floor, Peter, nakapasiliter kang Koros. Ilman yang won kiral kan ne. Kung na sa uyang-uyang yer. Walwat patrikon lang yer bisang ranwat. Ang kalari. Speaker mo, yang usung taudul kawit na miya. Ikin patuan rumbe, patuan way matang nilamaw ay pung. Ang masyong rumaw nan watawat nilamaw ay sapang. Ay mempagin maflo antutusur ka watak yamuman nan mga panguktak lang ikang batawat na. Magtaytang siya naman kita yapan mumun. Waran nan mga tapakwat ni amin wet ata ito to. Makat sa mimin mempagis alam. Kawai itu Ya mumun panut watawat nan mga kami patuan ni tuan waktak lang ni. Oh, sama kali-kali lebih mengkai mana leta floor amendment. Kami patuan speaker labing patuan yung metan patulong. Kami patulong hari. Mo siya mang ngore magkay pang kita mauri mi patuan. Hari siya sama. Pero formal sinabi. Kahit formal lebih
Koros mautung komagito masani ei. O masani so komagat pautung komagito dalan rutung itu masani ei. O masani so komagat paitar. Tuan iban wukutaglamia iban declare masabul matai rule may require duplication partiality o LR number limesok walu labanya riyasak payo pangwialar LR number limesok walu labanya riyasak payo LT1. Pwede resolution yung matagtaban mo choose ni Cope. Kapag mapatoyor nila ngayon, tungal wala pa ang puro man, Mr. Speaker, wala gumala Vice Speaker. Tungal wala si floor leader o honorable senator kan. Iman bil lukaya ngayon tungal wala rail kan maluwad po na share mapatang tayo ng kalariman isang rangwat. May Mr. Speaker, wow, gara-gara kamagit maluwat jalan kak uya kuburgi kamadang ko sana daw kuwali sa laban niya sa payo walkiwan Riyaman chanchalang mau kamagito harus mautong kamagito masani ay uwa masani so kamagit paita wagi paita kaigat nan masani be miya masani be kami chairman Mr. Speaker tungal wa sabal bangko promo yo bangko purakan paros niyaralap kamu tangko sa network waiton intuan uya bentatawag maganapali kamu tangko sa kan magan pato sangak sa gadi file request nan kamu tangko sa net mesansal pagmaluwad yan kamanata muna magan padalang Pohnpei Public Library muna yung pil kamanamandana sa matay patatintiyan munuwad nan ko sa net mamamor munuwad kan kamanamanta kalangan may miskil kumkubura dahil kamalmala binaso dahil kamal na binaso Kapalaya ro na sa pulmatail uyak buro mo na tail kumaltig tail katkat nan masinaban kamutan kusin na tabkuwalisak libniya risak payo LT1 masula sang Chairman Carl ay pangpo na siya irail met sabulman kita tungalan kay floor amendment kami senador na kalangan kami Speaker mo na ibang pato ay tungal sa karmisigilang kayo punibahan kuburan na nila kauno court pamkupure po yan patang sa pulmo mo yung matungal sa karatan wakan may pilpatroya nila o nanwasan uya lamang itungal sa karan wow lapan kupramoy one ke Vice Speaker floor leader one ke Honorable Senators Chorus o one ke Israel kan may KPSF and Israel kan may patang uya lamang wet patunan gallery o itungal patang kupramoy o ran mawan kapay kapeng o lukayang Israel ko may pepeyan men KPSF kan nan kaalal o lukin kaalalin pa isaraw yan Pohnpei. Nuwa may Mr. Speaker remember Doan Willianti sa pulmo committee and Roson Mao o pagkikitailan uyan lamang kay floor amendment ng BPO ni Sagriao Lepenial Riesak Payo o sa pulman kita pagkikariyaman. Kumagito karos mo itong kumagito masa ni ay uwa masa ni show kumagit pa itamiya masa na ba Speaker Mayor Lab pamkuburay po na siya Senator Movic Senator Movic
Kalangan Mr. Speaker, monai ganyang pato ay tungkol sa katakan kay bani wawan batong tama kang siyang biya Mr. Speaker. Ongun kamu Speaker 5th floor Honorable Senator KAPWARESOU Israel kan korus yang batong nan kalaluran mo. Speaker, ay tungkol paytok yomi men paytok yung Chairman and Health. Samtaman nan Senate Legislature katay kamanata $30,000. Same language actuarial study and consultant fees for Pohnpei healthcare. Tribal kamanata 10,000 on travel. Met tribal bangpurong kamanata 10,000 belong actuarial study or consultant fees for Pohnpei healthcare. Kay report yawi patuwan dang ran tayo lelranwood. Arimen weweki mo kame kitaiban kamanakita mo niwat weweki kitai kamanatar me kay mo site me kot kitai na sani de patuwan sang ni apalpan mo ni buko nagkitai kamanataran so yaimen weweki yawasa report o tame kay tautulan na leme mo niwat anano kalangan Langan Senator Movik, Mamaure Ban, Ponekema, Introducer and Floor Amendment. Kamu Senator Ned. Lampatrawan start off as Chairman in Moni and Kesho. Senator Movik, Tame Kadkadaur, Yeme Melel. Parent Monument Negero, Child Kamanala, Salaneniu. Taito labs ye September silisek are kamatan ko sunod wat ye pagbagan nagkakarak dahil and extend the lab state me dahil maangi imet ni arala bi bambaron yilong imet ni arala kawawa mangayo matamot o mepit report my Mr. Speaker Pankak mo ni mo sompongat harapan Israel semenekan sopalakan and health insurance in Pohnpei State and para to kapesa yang makeup kuegi megan warela sambare limau to legislature cup kabina cup o Israel kan raban para to ni aralab may Mr. Speaker kalanan kamu yo kalanan koros Langan Senator Ned, Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker. Ito nga wasabal bangko pro mo yo bangko pro kan koros. Ikapung kawin mamiya sang Senator Movik kacaman mau dengan monwood niya kamana mandar o lapso kay beliau kaciya ang gingkak kuita tataw kuat. Tapi iucung itu benar bilmiah nampungan eksekutif kan memang ya tertahu Pahrek tabil masagla tertahu kesambal waktu tu ya Mesti main pada yang ada itu hal Chairman Senator Ned kalangan main Mr. Kalangan mau Senator Carl Senator Edwin kalangan Speaker itu mau kepada Saya sabu bisa katakan ke ibu ni wala ni ruang ni kami 5th floor honorable member kan Israel kan na yang pateng trial mission rana. Mr. Speaker mo nay tungal kalala pagod mo kami men patuan essential me answut karapan kamumtan trial and pain kauta pain supplement trial health insurance bagi Michael Ransowo esute apali lel Israel so setkan Israel kan mesti talking government yang patang Michael mo essential round Michael expander sabun rail service rail tungal service mabil kita lel Israel retiree kan yang rail option yang participate nan healthcare. Ibil katuan kamele ni korong-korong kan mabil uyang Michael rabil pokatar sumut suset. Mut tami men patuan koneng trailen tu lat
Pagkatrailan pain apali katrail Pwuhng Karapan magkatrail nan tree katrailan pain kauta pain Sabal matrail health insurance Pwuhng Shudra apali rail kan the talking government Tamakak yang fine we have been my care Mo Trail the great program you may bilban Mia bilban should provide the kind of services na answered under my care on service cup me rail kapatrayanger tan bilban my care Trail the bill duplicate o main itama insurance with ban kakana pali songon sumau kan Russian toward dialysis ada amuin ika kelang megami kata ipatuan mobi kasail ki answer Pwuhng my care service kan provide amon universal kalangan Alangan mama ol senator retuna mieta masan ben floor amendment Jai Komalma he Padawan Pagkatailan
Try Commalti, try Mamashani, Flora Amendment of Pwuhng Riau, Lebanese Limau. Motion and clause, floor amendment 1, when the Pwuhng Rio, Lebanese Chansalamau, Kamagitsang, Senator Ned, Kutailan Ruchungti Masan of the Flora Amendment, Koros Motum Kamagito Masani, Uwo Masani Show, Kamagit Poita, Ruchungtier, Koros Motum Talasabul Mangita Flora Amendment of Pwuhng Riau, Lebanese Limau, Masani, Uwo Masani Show. Sansal Makamagit Poita, Roktair, Sabulman Guitar, Flora Amendment of Pwuhng Riau, Lebanese Lima. Mieta Masanaban, Kamutan, Kosunet of Pwuhng, Lebanese. My Mrs. Speaker. Kayu, Kamu. Langan my Mrs. Speaker. Itungal wasapal Bangkuburamuyo, Bangkuburakan Corregimen, Tunduka Itungal Wawan to the Bangkuburan Raikan, Pajan Jail, Onias Water Pronasamana Government, Pajan Jail, Patanan Valerie, Mr. Aloka. My Mrs. Speaker, Nuawo Karakarak, Imentata, Israel Comer, Lupan Mangan in Lamaral Patanan Kamotan with the Lawat. O Kamagat Malwat, Langaku Yakuburgi, Flora Amendment and Pwuhng Payu, Lebanese Lima. Chansalamau Kamaguto, Koros Motum Kamaguto Masani, Uwo Masani Show, Kamagita Poita, Kakatrian and Masanabe. Langan my Mrs. Speaker, Itungal Wasabal Bangkuburamuyo, Bangkuburakan Paros. Yarala my Mrs. Speaker, Kamatang was a what Pagi, one money you need to one. Kaptolong yung mamiyasang palian pali yung magnawa pali tennis Pohnpei siya kiray mapulubulkan dari Israel kan kaptolong kamatang ko sa network sa kamatang ko taglawat sa Israel mabati ang karong-karong okay ang karong-karong udlap niya apo wewe ba na magchay sa bulman ko sa network pasan ton ko sa netinal ako sinatkan panapol pensional fund and kakpuya ko patiang kamutan ko sinato bukuwali sa kawala mangyari sa Limau anu wow karakarak my Mrs. Speaker ipada iralkan Nalel Vice Speaker Miguel Senator Francisco Simran Senator Mitaro Simina o Senator Pwuhng Junior o nuwa karakarak kamagad malwat kailang kakfile kamutan ko sinatwat o kamutan ko utak lawat o apan proto patiang o bukuwali sa kawala mangyari sa Limau kalangan Chansalamau Kamagit mo Pwede Kubure Open Air Trident File Floor Amendment of Pwuhng Payu Lebanese Limau Pagkamutan Floor Amendment mo dan kakan yang amend kamutan ko sinet of Pwuhng Lebanese Payu lakap Trident File kamutan Floor Amendment mo Koros Mautung Kamaguto Masani Uwo Masani Show Kamagut Poita Filer Floor Amendment of Pwuhng Payu Lebanese Limau Mieta Floor Amendment Kami Mrs. Speaker Chairman Court Itungal wasapal Bangkuburamuyo Bangkuburakan Paros Nuwawo karagarago pada sa delegation in Madalini o kamagat malwat kalangkak uya kuburugo kamatan ko taglan ng Pwuhng Limau Lebanese sa tayo Chansalamau Kamaguto Koros Mautung Kamaguto Masani Uwo Masani Show Pwede Poita Miya Masanaban Floor Amendment Kalangan my Mrs. Speaker Itungal wasapal Bangkuburamuyo Bangkuburakan Paros Niyaralap my Mr. Speaker kamutan ko taglawat kawasan po kung kawid yung patutong delegation o appointment meeting yung delegation o kiyang Israel kan mababali high school and Madalaning na meeting wo and sansal cem kuliah PNI o PTA bilang patiang education pagi wan moni yu masan ang kamatang ko sa dua dan ka kamanaman dasang nan sektor dan kaun sakala project makasan di Madalini My School
project ko essential utan parking lot panjang karena me yang suatu yang santi ni asu me project buat wiawi sudah tete dari kawin memia moni sektor dan kawan sektor takut iman ilpatawan je tungal kapingong Honorable Senator kan Congressional Delegation in Madiniyum bagi utut pena sanama memia ada yang kopor-kopor memia Flora Amendment word tekamutan bu seglawa dan yang patien sama dai tetap kendaraan word. Ajarin belas nasional masyarakat Irau tinggal kansal memia mungkin kalian mungkin macam tu memia karya mungkin. Kail katlan anu choose masuk poita kail katlan model. Harus mautung kamu gitu masa ni uang masa ni so kamu gitu poita rok kail tungtian masa ni ben Flora Amendment apkuan isok limau libaneri isok limau. Harus mautung kail sabul man kita Flora Amendment word masa ni uang masa ni so kamu gitu poita rok kail sabul man kita Flora Amendment apkuan isok limau libaneri isok limau. May to Flora Amendment. Kailangan may Mrs. Speaker. Kamu Chairman Carl. Itu ngalwa 122 de Bangko Puramuyo Bangko Purakan Pares. Wow gara-gara kinan pajen Riya yang Senator Irenso Senator Redmond. Apa lagi sabul mara kamu madama diamond. Wow gara-gara aktor parenkat. Ang Senator Irenso kak sabiata. Senator Carl, you floor on Senator Irons. Senator Irons. Kailangan kamu speaker. Muna ibang patuan sakara itual sakaran kipiliyo wow enggak kacang aja menen kipiliyo wow kan patatar moy protonan mall honorable speaker itual walkin komi walki 5 floor Oriye honorable senators kan for speaker men patum yata komukit yuk talen petiang nan masing floor amendment Apku wanai sekono lebihnya riset limau o sabulman kita. Pagkaman. Dari mana mau kamu gitu memia kalau semua utung kamu gitu macam ni macam ni show bagi apa inta saya bangkitian dan macam ni kamu Chairman Court. Kailangan may Mr. Speaker. Itu ngalwa sabal. Melil bangko mo yo bangko purakan Pahrek. Iman sakawa wala ko. With the source what some general fund. Essential memia Flora Amendment meba napali alme patola net point o source ayama. Eri ele wo benamse sabul manki sesong check pave road maintenance IMF. Ang med buegi alwad mia Eupena magak miyanan pungan Pohnpei State na District Government. The ISOU apan Sansal one monikan miyanan teralpan bicar po na pali kamataan bukitag lawat. Ang kakapal ay men sa kawala ko. Wow karak tadi kalian kak file kamataan ko sa bukitag la pabubuan sa kuno laban ni reset tayo. Chancellor mau kamu kita mier tadi pin file kamutan ko jenet kamutan Flora Amendment apkuan isok kuno lebih nyari isok limau ni tuan kawait memia. Dengan harus nautung kamu kita masa ni masa ni show kamu kita ro Flora Amendment apkuan isok kuno lebih nyari isok limau file. Kamu mier Flora Amendment. Senator Edmond, Senator Irons. Senator Irons. Kalangan Mr. Speaker patuan ke sabali tinggal sekarang wow dan patuan bagi bang kuperakan kores dan kak ketin dia kuburdi Flora Amendment dan beapkuan isa kisu
lebih ni hal bagi sekelimau o supplement kita. Tapi karya. Dan salam kamu gitu, harus mengutung kamu gitu masa ni Pwuhng masa ni show, pergi pergi tak terbang kecian dan masa ni be. Mia masa ni be. Speaker. Kamu, Pak Speaker. Kalangan speaker. Ibarat kami lelana, lelana menut menut. Ibarat kami lelana, ia wasana kesenat. Kapag kita sa legislature pun katurela o pelakalang winat kabumentin winat wasawat kumente apa ini sansal sang wasam 18 pay and alay dia patoyela ini mensuto kanang togi katuror lawyer ang iya wasam mamaite ang Pohnpei pun menat Pohnpei pun uralakan menpei karda konongan kamaula nguya wita Uniapang kamalau ya wita wasawu puentak uya wasa alomau songkoro japan ini sawasa metode kemangi wasawat lelserin kiti apa perasaan cuman bol berbang patota atau pampak hari utung melel wasang bang sawasa kairata wasan eupana wasan mamai entak kamal Ibatawan wewe ko wasawat eleksyon ng kitwa bisi sa kwali patutay kaukusan katao kasawo ananen itan kamau sangat kamuyo sangat anto buka erpegu wawat dahil kat kita o paliala Idul kamele man ya sakanakan halo ko makarayan wasan salato ka buya kita tuto polma bogya ramasakan tuto kamele larga mapang kamala melel man speaker Rambilin sausa po kata sa pulmatel kairo rin. Wasan mamay, wasan salatak, wasan party ni puti songkan mo uyawat. Ang Pohnpei po. Sang nagaragon ng mga tamusa ng tulis. Karyaman. Sansa na mo, kamugot niya iya, talang rintu masan ba. Pagi amia karyaman tan kamugot ay banto na siya. Karos mautong kamugot masan niya Pwuhng masan iso. Kamugot paitak tayo tungtiar floor amendment at kung wala isa issue na banyari isa klimaw. Paros mautong tayo sa pulman kita floor amendment mo't masa ni Pwuhng masa ni show. Kamugot paitak tayo sa pulman kita floor amendment at kung wala isa issue na banyari isa klimaw. May ito floor amendment? Senator Net? Chairman Carl? Kalangan may Mr. Speaker. Itungal wa sa balban kupuro mo yo bangkupuran Honorable Senator Kadkadaur. Wow karagra ibada itungal Chairman and Kambangrosan Mau o Honorable Senator Simram we introducer rin kamutan wo taglawat. O kamagit malwat lang ka kuya kupurgi floor amendment wat. Karyaman. Chancellor mo kamugot mamia paros mautong kamugot masa ni Pwuhng masa ni show pagi paitak tayo bang kecianan masa ni kamu Senator Kalaman may Mr. Speaker itu nga sekarang mo sa bang kupuro mo yo bang kupuro Kadkadaur may Mr. Speaker nintungan wo na magtay sa walmanti ang mabit kamudan wo kitaglakan mabansera ta Fund and kak puyak sang kamudan mo sa network Rupugi nan kamudan ko kitaglawat ye waitan maserata General Fund ibada wala ko. Pagmag bang ko pura. O kamagit malwat talaga file kamudan ko kitaglawat. Chancellor mo kamugot mami koros mo utong kamugot masa ni Pwuhng masa ni show kamugot paita try filer kamutan the floor amendment of kuwan isa tuwa ulit banyari isa klimaw. Niya to floor amendment kamu Senator Latora. Amendment tiga mulai ramsatu, ay katong kurakan katong tutay, ay tuwal ibunuwa ungap katong sabul mom katulog ang konggal tubay tibok, kasatso kay tuwa ungap kongkong komu, kongkong pay, kongkong floor liter, kongkong katong kang koros. Ngayon din katong dia pa ako kongkong kang koros katong tay ay tuwa ungap. Tinggal menua bergerak ketua mulia sekomunis saya untuk kecil macam ini orang menunggu untuk itu
Senator Yaman. Chancellor Mao Kamugit Sang Senator Latore Chaidan Katian and Masan Floor Amendment Abuki Isisak Labanya Resak Lamau Koros Mautung Kamuguto Masani Uwa Masani Show Pagay Poita Tabang Katian and Masan Ban Bonus Senator Latore Koros Speaker kamu matambak pagbaguan sentiyon gak patusang sang sector bangka kabali ananan rail tung school gan and animated bangka kabali post ilmuniyagi ay tungol sa karmisik figure malam kamelele me attachment gan ban electoran wat webi pantala wanan wat wiyaw tananan yu may siman patungan sobong doon mong sabol masay dar mapatularo nituro tuwat ng kapsulong murinsang ng sesenetso nituro mobit silimon metso ontin patongkan irawat uyay rokarwar niyo iya emergency apwegi tusubuegi aramas yung pagkita tayo ng kakapalila wawat yung duwan sektor abang kanina abang Saya ketketan Masan Floor Amendment of Isisak Labanya Resak Lamau Senator Simon Speaker Gosapalay to go Sakartan Wow Speaker Engak Sansel Utud Mituan Yang Matataw Mamiyak Alita to point up was in school Imen Patuan Rayo Putan Vika Kokupuriyaw Amendment Mamiyak Essential me ananum post gelaw nan committee in education at one director me post limpot hot then me kasay ko mandalo me kasalita me processing or to post process ray you speaker kapal laut me ang pita din to school in Pohnpei kahit kritikal are ninduan ay be padwan priyang we are prop essential me miyak minor problem kay po clutch nagla angoy ikaw me extra major ari ipadwang kamelele ma wala kay memiyang post and ansawot o post kad lang kasi lalito clutch apa sula support kayo la magtail pan trokataw orte to ports ko moin murin sompong yung post ka pangkaketang usuri pan padoyer from post magtail pan fine post kap Aksay namasalang at least 6 months. Sombong wano kayo pa. Kakatapin tao di pa. Riyay men patruwanta iutong taurul matmataw mamiyo. Pwede ganan anan. Kapiyay concern met time. Yaw one time na pangkakamiyo po sarita ang kakpatagalang school. Arit pagpag mamiyo ang sawat. Floor Amendment of Isisak. Sa panapali ay kaputot mapit time. Panapali payta itap main nan imun riyakit resak limau tekapin riyakit resak kuno. Agay ipatpatugi time arna. Soto buya pa yung magtaytak wewe isang rural principal in high school ko. Te tractor o kitay kotkita 1 centio o apali irawat. Eura mi patuwan tirada Mr. Speaker o lokoliyo. Rambukat po sampai patuto o miyot mechanical education makinchok. Speaker, every equipment time. Ipatuang kamil tractor education pan patuwala tupsogkat PTA. PTA may sapulaman kit walang git tupsog and we are every equipment. Hari kadakir na ng koron. Ikamil ma tayo bang kordiyaw more proactive kumpupuraw sa tatawata. Irawat pangkakapal dari pangkakupura may mong siyala lagi. Speaker ikamelele me amendment word kasampan pansita apali timing problem in passing media and so what all school Pohnpei. Salamat Speaker. Senator Simon mag-brain po na sa Senator Bobit. Kailangan ng kompromis Mr. Speaker. May inanyang pato po yaki may session me nan week sa Malaro ipatawanda floor motion yo
Ari promotion to kanang school bus pwede so isa rin school bus so ananan school bus ari ibilpakita ng promotion Robroban niya na sa wana ng silent source out transportation ng school essential magtay-say kinto ka kapali ananin tong school ng transportation ari ikabanggut floor motion me kamumatan floor amendment makaptalong sang senator Latoro pwede utana na pa niya abu mensono en kasaleta school post tapa utana na ng wait city en kak sangsal me moniyo kakapali na moni wat sang kakapali ananen schoolin wing gutupon o ibilmenen kasaleta sourcing funding method on the sector grant SPE Tonan sector grant naran di samog school education mananana reprogram moni sang nanakoi wasan totok koran ka kaleta pas aban konongan muya uti aban bil kalau mati ala totok education makatay dan source reprogram moni sang tanan niya o niyay kamelele sector grant makatay totok nan 2025 Tong koros ne moni pon makotor to kalanger tane atan to or yak tay bilanana we yawasa tan ko sang yo yawasa ban menia source of funding matan to sang na sector na raban reprogram sang nan menia category funding o ibilmenen kasaleta tani kasaleta ng kapano 100,000 dan painda pasta to o yawasa nga menia school na dan to nan wing gitu o school in wing gitu pon anana pas Arya email men paytak ay paytak mo na senator Latoro kaksatong o kailan bill matmatawo na kunong kailan ka manala floor amendment what kailan ko prelang finance rot and muyawiyong tatapos kalangan Kailangan Senator Movic, pamawar Senator Movic, ang ito na Vice Speaker. Kailangan bang kubura inanang soto ko ng delegation ewan kau pa na nanan wayo. Pwede iginjang doon ala man speaker. Bagam kubura itong alwaw, ngangala kang kubura mo floor. Honorable Senator Sokaro siya. Ranwood iginjang alawan nan murin tatok surigan sa pasabay. Hari kami lalay na good faith Senator Latoro Silong kumatan. Kung kalawat kuenkak kacak yawasaka katik panaw abalian anu kiti. Kiti way laut melali. Metuwa sa matalani. Way school katuro apopol photo mana sudahlah anak-anak sang niyan sayo mo ay schoolwet papauta. Ari main speaker mabil postpot ke posriapot ayan kak padok o yawasa kawajer munuwa dan padosang ban sektor kena bali I padawan kamelele Manian so delegation in Matalanin but kilong Kabul Marail, Flora Menmen of Matalani my school, Ranana Bali Passing. Manian so memberman Kaptalong Boki, Ananan Aramas, Ananan Seri. You member Makayo, Tangatang Tony Mensan Koros, Senator Lator, Tangasang, Palioya, the way to Mukmakutin Serika. Every Burala Palioya. Run for us. Figure. Magteka manala. Forward. Kailangan education rin katikmana o kawit yung sarapang kisan. Yung mapan kaburbulang committee. Kailangan kapiyarata post pa. Mapan tatok. O yamum. Apalya tayo kiskapal ng niyarangot figure. Mausang suto taulit. Masan suritan tintilung katupin sabsabar. Rangkar. Ari, Israman
uyata motion and the Momta. Awiman Momoto and Kakubur. Javan, Kawe, Makor, Kavala Imran Sarikuba. Yawasanimia of Bagat Sankar in Kitty, Tanan in Kitty. No Utan and Anna School. Robert Soto Mamaula, we have Sakatakanagala Bangor. Roman speaker, women, we are the Mosenu, Mamela Mela, and then come again to tell us to the mass and go for low. Speaker cut. Essential motion you may have tried and return to mass and go supplement kita. Matay kadlaw apalima iraw masto po itaw tayo kakatla mote. Haros mautung komaguto masaniyay uwa masaniso komagut po ita tayo tungkir masto flora men pisisyak. Sebenarnya isak lemau. Haros mautung komaguto masaniyay uwa masaniso komagut po ita rok tayo sa kulman. Speaker, point of privilege. Pisisyak sebenarnya isak. Here the floor amendment. Senator Edward. Come with. Alan from your speaker who was in prayer wing up. There's a bache, it's not to run walk. Prayer wing up, offer floor amendment number 57 in that reason. No one more challenge at the chain and Martin. Kamagut Senator Edward, correspond to Kamaguto Masani, Masani show. Kamagut Paita, me imagine common Senator Edward. Kalangan from your honorable speaker, essential floor amendment of PCC available in your release of the mouth. Parong Ben Alkan the young patron and floor amendment which not here. Each of our wait custody and our wait long none. Kamutanko Senator of the Walisa Club in your release of fire. Abuabisan Kupurkan with essential. Into one source can mechanisms on a body. If I'm a Gita, Law Amendment Watch can fight when that young year for this appeal. I'm a Bulgarian. Honorable Speaker, Umbria may batch one small and teacher. If you remember one motion, Jalan Kafraching feet, March and then main motion of police. My Mrs. Speaker, Bulgarian. Mr. Speaker. Kalangan, child. Entertainment motion में मियाँ ट्राइडेंट फाइल फ्लोर अमेंडमेंट ऑफ पीसी सकेओ लेबनिया रेस अग्रिमाओ नितुअन कावे ओकुपुर माओ मचांचल चंग सेनेटर एडवर्ड where the source of funding I bit general fund ang ट्राइडेंट bit फाइल करोस मौतुंग को मगुतो मासनी वो मासनी शो कमगुत पैसा रोक्टाइड फाइलर फ्लोर अमेंडमेंट ऑफ पीसी सकेओ लेबनिया रेस My Mr. Speaker. Aku pernah punya sama Chairman and Moni, kamu Senator Park. Kalangan my Mr. Speaker, ay tungal wa sa bal bangko promo yo bangko purakan pares. I utung o kapeng ka kawai kan pares. Ria mai ku pura buegi sama dai tatak melel ong kaman naman dan Moni. Rule me ruase kaman naman kariau Moni ban ken Wat Korea, kemudian ko senikan mepit Moni, mabangin saya project ko, alal dan ko pelautkan, autan, dia kawit bangin yang olong, estimate o sampikan. Pero pwede met may Mr. Speaker, suka melala magdagag tulaw kamanata, kung saan nanuwad na kamanama ni wat Korea, law, estimate, impaskan lalito. Ayuchong nautaan pas kasumpal. Imen, Luau gara-gara kamu kejalan kak kapan tela kapan naman wat karyawan kamu sa network law subukan lele tong tan ko pramay. Kalangan man. Komal mas speaker. Sanjala mo kamu gutmamiye. Ye motion riyaw na palang. Kahit komal ma lebnasyo. Kahit komal
Chabaler, Salnik Mon Commalti, Motomot, Essential Mactay Commalti, Motomot will concern you, Essential, or Ivan Bonus, Senator at Worth. Alam from your office speaker in Gazabaja, you will second and wall. Karkara, or Melody on a block mouth, but you could pray a women who throw a small motion, telegraphic to main motion. Essential email your motion and return it to supplement kita kamutan ko sunod. Abuku wali siya klebenya riya payo withdraw your motion karata. Motion withdraw essential me motion ben motion mietro ikan ko na siya. Chairman Karan. Mr. Speaker. Iben kasabali sekarang wa bangku promoyo bangku purakan kores. Iben kabenggiang Senator Edward withdraw sabon motion and putaran usang dimasan banira kasampalwat. Ibil man kabanggiang Senador Lador kawi kalong anan kasampal anan karwarun nan Bay Memorial High School pagkakapalin pas na nanay na pun kainsal nan tiyan monuwat luwan monin kampak Kariyaw walop kita isong kamanata kung kakabali pasin Pohnpei pon eri kamanamandang ko sa netwo executive kapoyaw pwede kapaduan me sang nanakodobe lelpi sa basili sa keo sa tabanita ranson uya purchase laudo erik silgo yumiya marasirabana pali imen kamelele me ananin pas we are non-you, we are priority in administration work. Ni muni abang kamanaman po na pali non-Bay Memorial High School. Alang ayang gital wanim. Kaden bilkak apali pasin Pohnpei State pon. We kemede pato yor pan kupratail. Akelen kak kedla ang watawat kerja on kamudang ko sinadwat. I mean, pag Thailand payan sa materul. Naruwasan mo utaan, estimate you, then push you ba niyang along. Iban Thailand, iban nuwaw karakarak, pagkiban kuburan, medal, Honorable Senator Latoro, delegation ng Kichi. Malwadan, kubukubura ka manamantaan ko sa network, non-session in lock-up. O, tuksukan mananan pati yang pagkinintuan sa materul angkak yang kaptulong uya isen pilwat niya tayo bangkat yang lalo ka manata lakap kalangan may nisisiro kalangan Senator Carl kagat katinan masin to komo Senator Lator Government untuk kabilan itu Kain apaliyata mo tayo katila masa ni untuk lebih itu limau itu buat dia kamu sina kay kamal kau sakal kay berulang untuk kay kita mesti solusi nanti itu mesti kampung saya locher or saya sabulman gitar pagpagok justification ng floor amendment noon kapan kamu Senator Simina kailangan speaker kailangan di ay sumawit ini bagawan ki financial tugu-tugu medam yang panjang kawait mepit pas kaya wai tungal sangatang wang komisai floor honorable members di kaping ki bahasa nem pas ada kurang kaji floor motion yu sang mosuk magjail masani mainran riau tiap samalar hari tabil purang bil kaji megot mepit pas di kapungkiran matau yang Senator Lator mepit promotion mepit pas ong amages nimpan ruan dari repukat nabangan mia sangon irepukat angkin pilgin chairman ng committee kan mapali reu angkin bilkak patuan sa ibang puralang same process magsa ibang datang puralang Department of Education song toto matubukat management
isu kay magtaibil katigol lang api kapung ki amendment memperan ki bungun kap telong rekan matangkap sewaje iran kapunot kan mian anui api min kasalia tadi rawat bangkap sewaje iran matau magtail mama senang jugut metik pas kalangan speaker dahil kat nan masih ben kamu mutan ko senetop kuwalisak lebni ari sak tayo dahil kat jamer nan masih ben ubas ok dahil kat nan masih ben kamu mutan ko senetop kuwalisak ri sak tayo apakah ke kawai nasan salasang senator ko dahil kat nan apol ben kuwalisak lebni ari sak tayo LT1 dahil kawai pen magtaiban apali watawat kerja ranwut sebetailan kapantela ong lakap Ita ko mo kan. Speaker. Kami Senator Pahrek. Salantum Speaker. Di kapangkiran kawitkan koros. Di bilwan gi kawitkan koros ni. Saya negak ketlamu hotel. Dengan baron itu motion jalan ke bandara. LG number Pwuhng Pwuhng lakap. Ugal Kariaman. Chancellor mau kemagit na mayor jalan kapantala kamutan wato karya o kem saglan watawat kung kamutan ko siya natap pulisak lebniya riyak tayo. Mr. Speaker. Ong lakap. Paros maudrong kamagito masaniyay. Uwang masaniso kamagit po itar o kaya kapantalar masanape o alaltan kamutan ko siya natwat ong lakap. Privilege my Mrs. Speaker. Kami Senator Karl. Kalangan bagi ibang pulang tungal yang dia sumau. Tungal wasapal bangku Pwuhng bangku Pwuhng Honorable Senator Kokoros. Bagi tahu magdelap dekat sang kapan dalam memia. Agak sabun mangku pernah kubur mau. Nudang kay bana pali lakap. Induan uya ban kemana-mana tangko senet. Opo kumaja tupsukan mananen patyang kamatang ko senet ang watawat karyaw. Angka kapulong sang rail mover kan kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Senator Carl, kami Senator Atwin. Kalangan Speaker, may pattern ka kawin Chairman and Finance. May essential mo rule na isang sumanan side rule no on authorization and appropriation of bill. Mr. Speaker, may katuan alerto ka na essential na sa ibang kapantela na 181 bilbang isan pilipay. O nantil ka, miya floor amendment kayo, may binanane, yaw justification na niya. Mo karasap, yaw ikapinki 173, meto ka 181, essential mo, may justification in breakdown and moving nalit yang kata. Mayo mas trail file lo ikamelan me yaw Senator Edward til men kapatrayang 181. Buwan ang sumo sang rangon tol makakalalakap. Agadai su ko maltiyo. Dahil mo itang Israelan na floor amendment kan pan yang patrang Israelan rapa kita supporting documentation na pa-require ang karan niya. O tayo tula lakap kamanata pilriyaw. O pagkawiyo met, kung may katawan na niya floor amendment kayo met, nanda kayo sila na. Kayo floor amendment ang salmo kayo what supporting documentation nakala kayo kanso Kalangan Senator Atwin ng kawit na miya. Essential ang mga may floor amendment kan, may bahan patrolong lakap. Ay kongong, and uyawiyang introducer kan, and kabatayang justification in floor amendment kan, puwen kakantang amaw. Muna telman katlamuwe, imen patrowante, niwewe pa na may tingalan ki, ong ranwot, 184, 180, labanyari isak tayo, kaya palialar. So the floor amendment pampatayang 180, 24. Kaya rutang tiyar masinbe, o apolla. Itamewiya kapantalawang lakap. Justification ng floor bus, school bus may ban patayang kankakan. Ang amendment, essential magtala palialar amendment koros, o rutang tiyar masinbe.
Mepitata ira mesansala sansala teretwin imen patrowan mia resolution yume ananak Thailand apaliala karwaru. Ako may kupura magtayban siya apali 181 imen pagitata dan apali resolution 6425. 6425. Tayo kat nan buya kupur kami chief. Speaker. Speaker. For the privilege, Mr. Speaker. Kami floor leader. Kalangan speaker jenggot segera ngau sepal. Sang ni eu bani makjal sabul man ke ikamagit jalan kak suspend order of business o turug depan resolution calendar. Seriaman. Resolution calendar. Harus mau tung kamu betul macam ni Buah macam ni show kita kat dia, kita kat pon resolution calendar oi ban pon se chief Legislature Resolution number 185 landing is a small proposal for resolution authorizing legal actions to be taken to preserve and protect the financial integrity of Pohnpei State Government with respect to the division of contract-free grant revenues for adoption. Chancel me resolution would withdraw karena ban pon se floor leader. Kalangan speaker nuwa men patrol ngata kamagit jalan kak uya kuburke legislature resolution number 185 lebenal rusak memang. Harus mau tung kamu betul macam ni Buah macam ni show pergi ya pergi tak sebang kerjaan macam ni oi ban pon se introducer Senator Carl. Kalangan mai Mr. Speaker. Itu ngaruh sebal ban kupuramu yo ban kupurakan kobe. Biarlah kamu dan resolution word berdoa maluat. Engkau kamana ada. Sabul memu ya habis. Tuan. Omapali tatangkan apa nan legislature kisah kau. Engkau tahu lau rabagu Pwuhng. Ugitak langkanan dan morning kampak. Congress kasan dia o buksang kanena me kasan dinan weniap na president in FSM speaker in Congress kapinaka speaker kan state tayo sign la pen kawit we pen kanana morning kampak kasilung essential nan kampak kayu kampak Riau may we have been kasantin kanan morning kampak makin miyamet leadership makin yang aku president speaker and national government or state tayo pinkat peno kasanet nan kamutan resolution lisansal me miye rob chororyu the independent legal review. Me sa muyabis eukiyang law firm and rampant mita. Me bil Kadkadaur kawit ki leadership nan uya kuburin leadership. Me miye Sabairan nintuan uyaban ko sanat. Meron ba kakuyawi? Naan malong ko bungililan way na pesem. O penekan magkakan uyawi. Kawait penekan nan bunganson kawaitin ko sanatakan. And Congress, the national government, o sabon material son kawait ko sanatakan. Pagkay dalil wasat. Chancel nan wewe penekan magkay patigiyang yap kay legislature in Rook yap kusay rebeliang an kakapalwat o rebeliang kamelele matatakot ananu yaw. And chancel mabilmiya resolution yung makamanamanta sa legislature in yap. Magkatartong
Congress kapibil pagkatarapasang ang legislature tayo. Nauchong kawit na miyasang legislature wat ang Congress. Uyapan kanena masanti nanwain yap maatan ki angkel resolution. I meant to talk. Nan kamutan resolution wat mamalwat pangkamanata. Uyapan to talk makin uyaw isang raison sa Washington kan melel. Benegan makonengan uyawi. Pagdadagwat telel malangkopong angkak jabta mogit. Sansan uyapan kanena mabuksang tama sandiyak serata sa matay patit. Kanwat munikan makin apali infrastructure pets and Tyler. Sila yang apali muni infrastructure. Nan kosan di mobil miyayap wewe bena miya person Riau wan muni kan mabangkan na yang ewe state maban pada bena niya yata person walu iwan person walu maban patronang national government kosan di miya rawat kosan natin Congress presentation sama tay budget makapitolang ang monin kampak uyawi ninduan na tayo tatangki uyapan kananan tiyan monin mawa o peyan kasanti mauyawiyap kanwad miya iran budget magday sobay pagi sa 14% riyaw iran tuan tatakin special ed nan kamagitin ko sa utang po yun ang tatak person pa sa limao kay yun na magita basam basudiyang pagkaya basam kasanay di marawiyat ang tatakin Pohnpei State at the 10 Reapwel Ban Federal Program kariyawan kamagit mawiyaw Pohnpei State rabil jangalaw pagi miya mata-mata marawiyat ang tatakin na basam makaitin Pohnpei State apa kubur mawon malwat kamanata wan moniyu mukasana di 45% and kak patola o apali contoh takan special ed lel nandu kapan tiyan patet wad ma coto bukit aglaw yawi lel nan mas malwat utaan panrabagi ta wan moni chororyo wan kak kolokol po inan contoh tau pukat Pati yang med mai Mr. Speaker, sepul memia, every person riawat orang sama cahil kampak kesempal riaw mungkin tatang kemuning kampak melel, kembang kamarain o kembang rosen mau, kembang kamarain, arai tunggal pacet, tikiting gila palop sama, kembang rosen mau silop sama. Eri Essential tatang kan koros me apali numanuni apali school utana magmagid nan state ka contoh tahu national government sudah kini yang pada nang classroom sudah yang pada nan parents mau numuni kan dari tebem niye pagi arai jungal tatak rankin uya government you menanpung state kan no uilaw kan makin apali ito sa waspan ka lel iral chon way mepat padunan state kan autano ko nang melala sa wot sangan tatakot den uyawi pagi matat monuwat tuwan kasanti uya ben tatakot pan may dan uyawi me leadership and wayward perpeno kasan itu uya ben kanana a congress ka kalewo gitala mapan may la japan mo malakambali
Kaya bangga kabar-kabar ku mohon bangga katipila lakam pali. Kaya bangga kamelele mereka apel nintuan anak ini New State. Kaya pansela kata ben legislature ka. Congress ke bangga sana itu ya uya ben kanen mohon ban apali infrastructure, apali health, atau apali education. Karena Mr. Speaker kumkubura na yaralap I kawit na miyanan kamutan resolution mo. O imen nuwaw karagarak sa bangkupuran malwat kailan ango kamanata. Kailan ka katiyan na tatawad. Pumaso at amamiya ranwat. Ele ime ranwat tatawag nantiyan kampakwat. Nachaptanan parwat. O paano mo sa granan riyagit tayo sa silong. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl. Commissioner Edward. Kalangan ng Promi Honorable Speaker kung kucing kubraya po may mabacuan kami alam na ametete naurin kamuatan resolution wanisak payo na kanyang isak mo o yun yung kagin karkarat Rayaman sagara kuburan sa nagarsayo mong challenge pacuan lusin si Masin kamuatan resolution Makubura impona siya Senator Simon makawatan din lima muna ipanpona siya kamukit na niya. Kamu Senator Simon? Kailangan ng Komi Speaker ko sa palay tingol sa kakadang wawagan. Komi kupuragan koros. Speaker, yung taulul kupuran legislature. Yung katsensal ng doktor. Aiksin tunggal kanalapat historiagis. Kayo ng line walu paliriyaw. Legal action and taken against the appropriate parties of the FSM national government. Legislature should ananayer name ya party magtayin kawawan kamu. Isme bantisay ya appropriate parties magtayin patuan lang walang kamu tukat bilang walang kamu. Pero kayo mo. Pero kayo nanday ni sa kayo further resolve. Tana niya tayo pang kamanala pagpagwata kapiya na mandaran pagkataryang Speaker and 11 Pohnpei Legislature Kapnan Win Pohnpei o law firm and ramp and mita FSM national government say pan patuwalang balong kapungan may legislature and serve hard to work is on certified copy of ang resolution may even kalalabat ma yaya dahil paliyata kung essential task protect. Salamat Speaker. Senator Simon, niyata masin binurawo. Speaker, isapong kaway ng Senator Simon, amuway tumalwa sa bahal. Ele, kamanamantan tatawad pan, initiator kakineupenan, kaya ilo abasam. Isura padalala buwagi. Itu kami lelai melakukan yang kapi yang lelai langsung berpuri. Awalnya sabul matai. Ani asum abang mui tahu sawasin kosan netkan, sawasin kosan netkan panai uang arai tu tinggal sawasin kosan netkan. Kalangan main sesuatu. Kalangan mau Senator Simon. Asli. Mau arai bantuan saya kamukit memia. Kailan rating itu masa ni be opozisi yang karya mentai bantuan saya koros mau tung kamukito masa ni Pwuhng masa ni show kamukit poita cai rating tiar masa ni ben resolution wanisap tayo lebih nyari isak lima. Kaya bangkat yang nan khusus cancel menguskan resolution kaya gini khusus ni kau be koros mau tung kamutan resolution wanisap tayo lebih nyari isak lima kawatan ni lima palimaun. Khusus Riaisak A o Emen Pwuhng. Essential na khusus Riaisak para ita poita khusus kan resolution. With the privilege Speaker. Kami Senator Pahrek. Salamat Mr. Speaker. Salamat kong pagyan sa may event but only the motion. Dan gag assign
miscellaneous communication number Pilimay Sakil, Katingan Risig Lamau, Wongam Din Chayanko. Kay Kadkad Pan resolution calendar. Kamu. Miscellaneous number Pilimay Sakil, Labilal Risig Lamau, ang assign no Wongam Din Chayanko. Kay Kambal Ma, Nitrio. Kay Kadkad Pan resolution calendar. May resolution. Kamu. Jangan main Mr. Speaker. Itu ngaluas sa bal bang kupuro mo bang kupuragan ko. Main Mr. Speaker. Imen jungalan di aso mau. O kamagad malwat. Dan may yang Committee on Finance and Kakpatyan Committee on ko. Ang enforcement in resolution yung mamalwat ka manata. May ruwas wiyawiyang gabi na. Ang may bit kamban morning. Ari Committee on Finance and Kakpatyan na Committee on ko ang kawid miyanan resolution mo. May masuk ke sabung resolution sili sa kriyaw priya sa limau. Ay men bagi sa Kay Kambal Ma, kay nanela ay sumak
Supplemental Wuya Kupur. O Kutail Sabalong, na Supplemental Wuya Kupur, o Imen Kutail and Torak Tiang, Nampe Asak. Wano, ye Yuratoro, o Iban German car. My Mr. Speaker, Kalangan Buegi, Iban Puran Tungalan and Asumawa, a Tungal Takar Missing Buegi Namben resolution made by the one Kalamasan. A Tungal Talabuekat. Mr. Speaker, you can come a Sabul Madai resolution, Madai Kamanata. We have resolution Manaman, resolution in Tatango. Melel niaso epitata kawait kan konangan wiyawan government watch. Sansal mamalwat kamanata resolution lima isak silula banjara isak payo. Autobekan mesan. Meran what the Welban resolution and so resolution what side wiyawan. Ari resolution kasambal what and kakapwel. I mean, walk Kara Kamagata Mukamatin Moni and talk Pajan Kamatin Chayanko. Oh, Rup Iraikan Malayan resolution what I should have well. Or the board Kudong, Malwat non session what Kalangan, my Mrs. Speaker. Sansalama Kamagit. Harus mautung kamaguto masani Pwuhng masani show kamagit paitar miya masani pe Usun rojang timasin pe Chancellor mau kamagit yu tagan rutungi masani pe o karyaman pe miya Chancellor kamagito committee in finance o chayan ko an katiang nan tatok pen rup kakailapan resolution number limaisak sidu lebaniar yaisak payu o kabrotong nan momotwot sudah pantasan nan regular wot. Harus mautung kamagito masani Pwuhng masani show kamagut paitar o assignment wot assign ngar committee kabarabatan moni o chayan ko. Kami chairman chayan ko. Now, Mr. Speaker, when but one of the motions and assign miscommunication number of Gulimais available and recycling. Miscellaneous number of communication of Gulimais available and recycling. Raymond. Chancellor mau kamaguto, Harus mautung kamaguto masani Pwuhng masani show kamagut paitar kamela me sudah me pan uang o communication word assign ngar committee chayan ko. Kami motion in Ranwalet use apartment lagap location. Amo na iban po na siya kamagito. Miya pa kaya sa chairman kan. Kamu chairman in R&T. Kalangan from Honorable Speaker, kuya kim bigpakachip leo kaya sa college mo sa karan. Kaya baniyo wa. Kakaya committee in R&T o so libil. Honorable Senator Sabulman ki ansu committee in R&T ban tumalang karong klokriya wale. Kalangan Chairman Jagan, kamu Chairman Latore. Kalangan ang wow kapatulog ang kurang speaker man kawan cakar musik ang kurang katuwat nele ang kurang kamsilan tungkap kasawala speaker na ulagak natin kasama sa Pwuhng ko kaya kami Chancellor mau pakaya sa Chairman meeting makasantiran wot and kasawala. Pwuhng lakap. Kami Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bahal. Ang pagay, Committee in Finance, o iral kan kagpatyan, sa matay, karong-karong yung muli sa Wasklok Riyaw, ang karong Commissioner ng PTA, o Administrator ng TNI. Kung ang kupurakan po, iral kan mapansin sa alban, kagatesera ta, kamandang ko sa nato bukuwalisak, laban niya risak. Kalangan pakai may Mr. Speaker committee ban pil karong-karong laka pulak tuaw o kulak riyaw o luka bagas. Kalangan. Chancellor mau pakai sa Chairman clock riyaw ranwood o tuaw lakap o riyaw lakap. Committee mo. Member kan chorus pakai.
Kami Chairman. Kailangan Speaker. Pahrek. Here, assignment and Chiengo and Singapore Ranwat, Logriao. Langatar week to you. We got one turkey, come to Goroshan, young to what about the sample. So we come in a priority in Legislature. Chancellor Mao Pakair, Clock Riau, Chiengo. Mauricio Wasan Ranwood, Commissioner Net, the Chairman Net. Kailangan kami, Speaker. Kaya sabay itong alsakaran wow. Iman patrawan sa karya kamitian Roshan Mao. Miyawi alam pasandir ong ni sil kilagay walap morin sawas. Pakair sang kamitian Roshan Mao ni Sir Klakwe walap. Kongong Pilwiyawiyang member kan Koros o Senator Koros. Masyalar, Pakair sang Chairman kan Mia Pakair, Kamu Senator. Honorable Speaker, Report. Prayo po yung patuan, small point of privilege. Monong kan sabulman ki, yan suwo close ki, sabulman chay wiyo kupurkong ko chung prayo po yung walang ki yan sumawo, meron ka bese, walang kolonya man yang pat-pateng sabulman chay wiyo kupurkong yung sangat. Ikat nila loka o imil pagkita chairang katiyang yung kalau kumpasong Kailangan Senator at ward. Kamu Senator na ibang po na sama Vice Speaker. Vice Speaker kamu. Kamu pura gue enggak mau lancor saat Senator Lator yang kabasan na belum kecil. Ya Vice Speaker yield to Senator Lator. Kamu. Speaker ay tumalwa enggak patbato sa kailangan ng kupur. Ako din kupura yung kakadagitan na bato ng bangkang so bisa pa sa mga nakapasampal man. Nakabigay katiman kay Mr. Road. Nagunyang po ko kapali malang kabong isap. Yan patong perang. Sabi yung napalalok na po naman. Kailangan Senator Latore, Israel kan maulian trial here o po na si Israel men Pohnpei kasampal kan na yung patong trial. Kailangan yung kupur karusian o sabul matayil kuya kupur RR, kay maangkat pa siya o sapal pa na lakap, klokay siya.